sao sabo WhatsApp the chat phone of biko dini phaiman jak phane rokno and specially sing dini o event on narakha ma chini katal video release klai tongo video ni mo ungkha Dreamgirl nei aro ani left side tongo Miss Lipika and ani right side tongo Miss Swari nei Jeng all music video no recently no shoot khaileo and plan khaimani like almost 1.5 months for plan khaika and tangi jeng all music video na potor level ot plangi khai tongba launch khaile tong obong kha obani comeback music video as earlier jonon khaimani kha band tongani then after band tabo kan solo start khai tongani career so katal khai start khaima bagai katal khino joto bai malai ne kaham khai start khaina bagi tini o event no narakha kang kai especially ang o ani je o video ni je bahai ke engkha ba tam bahai ke possible engkha sa kaham asat huge kaisa project abang thank you sanai ko ekjon no abong ka first of all ani je manager Akash Debarma tai abo production members Kishan Donald Sujit and boro always active tonga ani logiwo and especially das kang music producer tai actress Miss Lipika bono like ang bonang jipro approach khaipro bo gan bo semia kun bo semia bonang saka den bo accept khlaika and our just because borok ang trust khayo that's why borok accept khlaika and I hope project kaham no angkhane wasu go let's see aboni pore especially angani sponsors rongna thank you sanai first of all Evoke Fashion House Agartala borok always ani music video anu logi ruo tai o video ni title sponsor ka Zimibo je Agartala ni Katal shopping mall konel chomni ganabo aboni pore ka brand jewelry partner joton chiriwo Swarna Kamal ni ne aboni pore juice bar bo popular already Agartala wo tai drinks partner Timo Katal tea company chin Tiprasa ni tai refreshment partner cereal griller aboni pore automotive je gari partner ni semono bongka auto concept rock aboni pore costume fashion corner borok Katal borok kai chhatro songho borok nebo and for especially Das Hazra and te kaisa special borok abongka sini Maharaja Pradyut Kishore Dev Burma bonobo bele hambai ma sanai because just because of bini bagai Rasbari shoot khaina permission mangkha tai chini Rajkumari Pragya Dev Burma bini bagai Chandramahal shoot khaina permission mangkha tai abono karigo ani je dancers Simon Srishti Pradeep Tina Tanisha Joyশ্রী and the entire team kai onsumno tabuk sing question answer around thala sine tai tokon sana karika so je media houses rokini je paisa paisa jotono nije question khaima nongne music Tiprasa channel no release khai tong ani kaisa thumong ang thumuji bini norok ni je music video shooting khajaka amotong khana 1 week hebe 1 month saka bo thai rago norok shooting khajaka Thai kha kaisa hankai Rajbari erpore the Palm Resort ni nai mokha Hapania aboni pore Oja Resort Katal Resort aro bo shoot khaika tai aboni pore Chandramahal shoot khaijaka amhaija Acha tumi TV ni yang missing question music video ni muga ka Dreamgirl so Shubrodit ni Dreamgirl sabo and if jodi abo Dream boy okay Lipika ni Dream boy sabo bos kang am itu sorry oma di mal tangi ya woni si ni Dreamgirl kin dang go bas no nang sai man sa ni Dreamgirl sabo Dreamgirl ni nai Dreamgirl ni bono kas khaijaka that means bo phan mano I don't know Hi Shubhajit, this is Sandhya from Agartala City. Hello. So, what is the next plan for Tiprasa? Next plan is very secret project. Yeah, we can reveal it right now. something big is coming, right? Like something big is coming. Congratulations on the video. Thank you so much. Acha Lipika no sunai je ekdom totally new looks not always romantic looks rogon ang bela na excited tongan tang mo ani agin je character amon character onek different bela no so pula surati not second time baba yang samung khai dong bela yang boy samung khai pula wa aram nang sa so ang pula bo gan bo khana gan khan I do ka sure tang gi sin bonding sin tin is ka friendship close tang so yeah friendship ki bang ye sin sa number ang olo gan khana ka aram nang sa kha Pun doubt betul maro. But now I'm quite excited of video in bagai ni aja janu puno ini I hope audience robot saja kan.
aja Kokborok itu Dreamgirl je nabo release mani orang pun message tu kamu ni album ni. Album ni message kezaro beri ni rap part bisa message tongo. Ini sahaja dia mu. Like kan sana ani rap part orang kamu hasil je juak sara boceng party kai mana with Joyce kamu haita. Itu oh message na kisah tu terus sampai kenal ke sini. Rasa kenal naik. Starting kan sen kamu. Lyrics. Starting. Tabang bopok tak tahu. Okay, kita सबसे बड़े खाना खाना इसने. Main concept story boom hai वो Dreamgirl. Main concept story इनका about totally pop music video about like आला the Kokborok typical story based on apa ya. About something unique kisah seng like Bollywood rock ni जैसे pop video नुको apa hai. So अब कैसा music video single music video अब नि part 2 है नहीं अब hope खाई तो next month रोको next month रो जैसे तो love week lovers only week we know that Valentine week so after रोको नहीं लेने का let's see Sana bisa semua macam logo mati di sini. No, mana logo orang tahu message na macam is this kind of pop music to me. Pop music by मुकाय चीनी controversial topic पन नहीं थांगो no I don't know but mas हासी ने चीनी music बेलाय no similarly थांगी जोंगा ताबो Kokborok music को like संकमांगा ब्रू रोगी बनो को बात चीनी typical जे Kokborok बनो को similar type नि music चली जोंगा त्रिपुरा वो and अब नि बगे आंखे किसी differently try खाएगा and आने ते से comeback तबानी every video बा every music अब जो तो निस्ला किसी different होना है different taste रो थांगना है because जो तो न similar मन try खेले तो I thought that like we try खाने reason बोलता because different type of music खाएगा उनके चली है उनके चली ना बाकी मन commercially थांगा उनके आ music नुमा खाएं but जंगा के चली आथं like कैसे classy नंग कुनो कैसे start खाएना ना हो so that अब उन्हें परे से बुई नाइने नहीं निकलो Tapi saya kau semua macam audience rock no ni je 5 friends ni bonding naina macam kia. Ingke amo tay comeback je om no. Okay, band ni kok mereka band already this band nang 1.5 year 2 years no cutting ka this band nang mani mukai tabuk jotono nije nije field do nije nije own oke samklai tonga so abo impossible honi mano for now let's see Ekta kisah semua agi bono kamang mo barno cholo kaisa takde ni haters tomo nentam sama musuh. haters ke bokari hin sama no haters mane no critics borok like criticize khlayo and a criticize khaina rong nung jepur kaisa kaham project tu pheke borong ni gan no masalayo abo ba experience khai gang life kai trolling ni kaisa benefit si hani sema no because trolling khangkai je borok no shini abo shini nai ampore ni jage je project ni video ro nai aro bonayo ka bhai ulta indirectly phano nije ni no promotion ngo so I am very thankful to my trollers আচ্ছা শুভজিৎ जों एमनबर लिपिका नॉर्मली खूब कम न कॉक्स हाउ सो जेहेतु रोमांटिक हिरोइन बो ड्रीम गार्ल दो ओंखा तो म्यूजिक वीडियो बो द सेम बो नरने म्यूजिक वीडियो रो बास खूब कम न दे कॉक्सा याकबा बाहाय न लिपि बिनि बॉन्डिंग ताबो आलादा लाइक जों प्रोफेशनली तो बॉन्डिंग दङ न बट प्रोफेशनल न कारि बेज फ्रेंड बेला नांगै तो बेला गोबां कॉक्स आई डोंट नो जों कॉक्स आगै बहुत 40 मिनिट वना और ओंखाम सेबिया but I suppose like she is very limited person वो जब बराबर भाई like सबके साथ नहीं खुल सकता हम टाइप की चा माने जे बराबर comfortable वो भाई न बेशी कहाँ में कॉक्स हुआ पे वहाँ हंकाई ते कैसे कॉक्स हुआ ना वो हंकाई स्वारी जबर माहने नहीं बिनी कैसे बैंड बोलता and all videos especially I'm gonna approach like that and like ketal talent ani sai mano kai bobo jodi nangoni ni band ni ko share kai mano jotno because borok asuk manor khambe shinia ko because ni first time obo nang share kai sana 2021 no ambo kasa ani band form khagia sini members like charjona but kasa personal issue ni bagai hanu hai jong this band ni thanga so tabuk jeng surut vision member no tabu ang by ani partner kesam hang deba ma okay so next question Okay, nung apa release ini dang na release iko tabu thang sinai 2 lines of the song
You are my dream girl, you are my. Okay, that's it.